Abamasayi bo muri Kenya biyunze kuri bagenzi babo muri Tanzania mu myigaragambyo yamagana umugambi wo kwirukana abo muri ubwo bwoko muri pariki ya Ngorongoro. Bashaka ko iyo gahunda yahagarara cyangwa bakajyana guverinoma ya Tanzania mu nkiko. Umudepite uhagarariye agace ka Narok muri Kenya, Mwatalele Ole Kenta, yamaganye ibikorwa by'ubutegetsi bwa Tanzania. Abahagarariye abamasayi basabye Perezida Uhuru Kenyatta na Raila Odinga gusaba Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan guhagarika igikorwa cyo kubimura. Kenta yavuze ko abahagarariye abamasayi bazifatanya na bagenzi babo muri Ngorongoro kandi ko kubirukana ari uguhonyora uburenganzira bwabo. Ati ntibyigeze bibaho ko ducibwamo ibice kandi ntituzigera twemera ko bibaho. Abamasayi tuzahora turi umwe nubwo imipaka yo mu gihe cy'ubukoloni yadutandukanyije. Yakomeje avuga ko aba baturage bamaze igihe babungabunga ubutaka bwa Ngorongoro n'inyamaswa zaho bityo ko batagomba kubihanirwa. Yasabye ko umuryango mpuzamahanga ugira icyo ukora. Tanzania isaba abamasayi basanzwe batunzwe n'ubuhigi n'ubworozi kuva ku butaka bwabo kugira ngo bukoreshwe ku mpamvu z'ubukerarugendo. Aba baturage bo banze kumva ibyo babwirwa na leta, nayo ihitamo gukoresha imbaraga mu kwirwanaho. Aba baturage nabo bakoresheje imyambi n'imiheto ndetse bahitana umupolisi umwe. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.